دکتۆر بنیامین بەخێر بێ بەڕوودا. 11 years after the دوای 11 ساڵ لە جینۆسایدی ئێزدیەکان لە شنگال ئێوە ئەمڕۆ باسی کەلەپوری ئەوانتان کرد. تێبینی ئێوە چییە؟ دوای 11 ساڵ لە جینۆسایدەکە چی بەسەر کەلەپور و فەرهەنگی ئێزدیەکاندا هاتووە؟ بله ام لور بحثا کۆمکژیە لە دژی گەلە ئێزیدی دکەن و بێگومان ئالیە هەری گرنگ و دیار ئێوێ کۆمکژیە ئارمانجکردنا مرۆڤان و ژناڤبرنا ژیانەیە. تشتێک و ئەم دەربارەی وەیەکێدا دزانن ڕێخستنا دەولەتە ئیسلامی داعیشێ بە مرۆڤان کردیە تشتێکی ئەو قاسی ترسناکە کە مرۆڤ ژێ باوەڕ ناکە. ئەم دزانن و خەڵک بە کۆم کوشتنە، گۆرێن بە کۆم هەبوونە، ژنکردنە کۆلە، زارۆک ڕەڤاندنە، هەموو ئەو کارن هۆڤانە کردنە کو تێ بیرا مرۆڤ. لێ ئالیەکی دنێ چیرۆکی هەیە کو پر جاران دەما بەحسا کۆمکوژیە تێکردن نایە بلێڤکردن. ئەو ژی ئارمانجگرتنا چاندا وانە. ئارمانجکردنا جانێ وانە، ئارمانجکردنا مەراسیمên ئۆلیên وانە، باوەریên وان و هەروەها ئەو جihên پîroz ê ku li bajar û herêmên cudayên êzidiyan ji bo cîbicîkirina merasîmên olî û kevneşopiyên wan hatine çêkirin. Daişê li her di welatên Sûriye û Iraqê bernameyeke gelek sîstematîk bo ji navbirina şûnwarên kevneşopî da dest pê kirin. Bêguman êrîşkirina ser cihên weke mizaxaneya Musilê yan teqandina şûnwarên kevin ên weke Nemrûdê di bîra me de ne. Lê yek ji wan çîrokên ku zêde nayê behskirin, ew şêwaze ku Daişê bi qestî folklor û kevneşopiyên çanda êzidiyan kir armanc. Ew karê xwe li her cihî kiribûn. Li her cihekî tiştek dîtibe ku têda nirx û baweriyên gelê êzidî diyar bûbûn wêran kirine. Bi taybetî li Şingalê, li Başîka û li gelek bajar û navçeyên din ev yek kirin. لەوما ئەف بەرنامەیەکە gelek سیستەماتیک و بەقەستی بوو. نەها ئەنجامên vêyekê gelek alozin. Ji ber ku tekemîneyeke olî gelek biçûk heye ku li navçeyên dûrdest ên welat dijîn û peyrewiya kevneşopiyeke olî ya folklorî dikin ku nifş li dû nifş ji wan re hemaye. Dema tu vêyekê têk didî, dema tu wan xelk û çanda wan dikî armanc, tu yê şiyana wan bo cîbicîkirina ol, merasîm û veguhestina wan, zanîn û zanyariyên bo nifşê دهاتو تێک بدی. ji ber vêyekê dema em behsa komkujiyê dikin, gelek caran weke travmayeke nifş li dû nifş behsa wê dikin ku xelk di dema komkujiyê de rûbiriyê birîneke derûnî ya kûr dibin. Lê ev travma dibe ku çandî jî be. Wate peywendiya tel gel kevneşopî çand, ol û şêwaza jiyana te namîne. Ji bo min ev aliyekî gelek girîng ê komkujiya êzidiyan e ku dibe kêm hatibe behskirin. After the genocide, hundreds of thousands of Yazidis. دوای جینۆسایدەکە سەدان هەزار ئێزدی وڵاتیان جێهێشت. بەداخەوە هێشتا نەگەڕاونەتەوە بۆ شنگال. زۆربەیان لە ئەوروپان، بە تایبەتیش لە ئەڵمانیا. هێشتاش لە هەرێمی کوردستان کەمپ هەن، ئێزدیەکان لە کەمپەکاندا دەمێننەوە. ئێوە باسی گواستنەوەی ئەو ڕێوڕەسمە ئاینیانەتان کرد بۆ نەوەی دواتر. لە ساڵی 2014ەوە 11 ساڵ تێپەڕیوە تاوەکو ئێستا. لەم نێوەندەدا منداڵانێک هەن کە ئێستا تەمەنیان 11 ساڵە هەرگیز شنگالیان نەبینیوە. ڕەنگە هەرگیز هەرێمی کوردستانیان عێراقیشیان نەبینی بێ بەشێکیان، بۆ نمونە ئەوانەی کە لە ئەڵمانیا لەدایک بوون یان ئەوروپا. ئایا تێبینیت کردووە کە نەوەی نوێی ئێزدیەکان بە جۆرێک لە جۆرەکان لە جێبەجێکردنی ئەرکە ئاینیەکانیاندا یان پەیڕاوکردنی جیاوازن وەک لە نەوەی پێشخۆیان؟ ئەو تشتێک کولڤر باڵکێشە ئەوە کو باندۆرا wê belkî bi tevahî berova jî wê yekê ve ku tu li bendê dibî. Nifşe ku ji dayîkbûyî travma dîtiye û koçber bûye, nifşe ku ji aliyê laş, dilsozî û rihve ji koka xwe qetiyaye, dibe sedem ku careke din girêdayîbûn çê bibe. Ev jî derbarê xweparastina gelê êzidî û xweparastina rihê mirov de tiştekî ji me re dibêje. Xelk bi hêsaniyê dest ji çanda xwe bernadin. Rastiya vê dema çanda gelekî dikî armanc, ew tiştê ku tu dikî ew e ku wan li ser cîbicîkirina wê çandê û parastina bi çêtirîn awayî tund dikî. Lewma diwan hevpeyvînan da ku bi hejmareke pir zêde ya êzidiyan re hatine kirin, yek ji wan tiştan ku dibare û sêbare derdikeve ev e.
ji bo mînak niv şirketên cîwan ku ez bi wan re axifîme eger komkijiya sala 2014 rû nedaya belkî ti caran li xwekirina hinek ji cil û bergên kevneşopî nedihate bîra wan. Dema serdana goristanek dikirin bi cilên asayî ve diçûn. Lê niha bi li xwekirina cil û bergên kevneşopî şaneziyeke mezin dikin. Ji hemû demekî zêdetir rij din li ser parastin û veguhestina ji bo niv siberojê. Bêguman hemû kesek ne wiha ye. خلقی دن هنر خودی عزمونین جدا و از رزیل وان عزمونان دیگرم. مافی مروفا متوایی های که بریار بدن که او چقدر دخوازم پابندی چند خواب ببن. لبالکش که نتند ناویزیدیان ده لید هفیوینین دن ده جکم بجواکین دن را کرنه تشتی که هند بینن و جینا علاقه و هواسه که راستقین دناف جوانان داش با چند دوان هیا. هر تشتی که او دبینن هر تشتی که او دخوینن هر کسی که او دبینن که تشتی که سر ازیدیان دزانه او براستی هول دزن که تشتی که فیر ببن و بپارێزن و حتا کو دەبێت چیرۆکان ji bîr nekin. Îcar tiştekî balkêş divê navberê de rû dide ji aliyekî ve tu dibînî komeke wek Daişê dixwaze gelekî ji holê rake û dibe ku eger rêl ber wan vekirî bûya wan dê ev kar bikira. Lêbelê biriya wê hewla ji navbirinê xwaragiriyeke nû rijdiyeke nû çêdibe ji bo parastina her tiştê ku bê parastin. Em vê yekê ji aliyê fîzîkî ve jî dibînin. Gelek ji wan goristanên ku li navçeyên Iraqê ji aliyê Daişê ve zarar dîtibûn û hatibûn wêran kirin ji nû ve hatin avakirin. Piraniya wê avadankirinê jî ji aliyê endamên civakê ve hatiye serpereştîkirin û cîbîcîkirin ku rijd bûne li ser ji nû ve avakirina çanda xwe û vegerandina wê bi awayekî herî baş li gorî rewşê. You interviewed many Yazidis. ئێوە چاپێکەوتنتان لەگەڵ ژمارەیەکی زۆری ئێزدیەکان کردووە کاتێک لێیان دەپرسی بۆچی لە شنگار نین یان بۆچی ناگەڕێنەوە وەڵامی سەرەکی ئەوان چییە؟ براستی برسفا سەرەکی ئەولەهیە ئەو هەست پێ ناکەن ku ژینگەه ئەو قاسی سەقامگیر و ئارام بە ku بکارەبن بە ئاوایەکی مایندە vegrin. So they don't trust. واتە بەکردەوە متمانەیان بەو گەرنتیانە نییە کە ئێستا لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەوێوە دەدرێت کە شنگە لە ئارامە. هەر هیچ نەبێت دۆخی ئێستا بەس نییە بۆیان تاوەکو هەست بە ئارامی بکەن و بگەڕێنەوە. بێگومان ئەس تەنێ دikarim li ser bingeha serpêhatiya xwe ya şexsî û bi awayekî giştî biaxifim. Ji ber ku ev hevpeyvînên ku min kirine nûnertiya hemû bîr û baweriyên gelê êzidî nakin. Lêbelê di nava wan kesên ku ez pê re axifîm de yek ji wan mijarên ku dibare dibe ew e ku hest bi aramiyê nakin. Ev yek jî beşek jê vedgere ji bo bûyerên sala 2014 ji bo wê hesta neparastîbûnê ya wê demê ku bi mirov re dimîne. Beşek jî vedgere ji bo jîngeha îro. Digel vêyekê ez bi gelek êzidiyan re axifîme ku hewil didin vegerin şingalê ji bo li ciyayan bigerin an jî ji bo serdana wan perestgehên ku dibe ku berê qet neçûbûnê û niha hatine avakirin ji bo geşt û seyranan ji bo komcivînên malbatî yan jî ji bo aheng û cejnan. Di rastiyê de bila ez vegerim ser wê mijarê ku min berê behs kir. Ew jî li xwekirina cil û bergên kevneşopî ye. Tiştekî din ku berdewam dibare dibe ew e ku xelk serdana laleşê dikin. Bo nimûne berê dibe ku êzidiyek di jiyana xwe de tenê careke serdana laleşê bikira da ku li wir pîroz bibe û bibe beşek ji civaka êzidî. Lê niha berdewam diçin. Her derfetek ji wan re çê dibe dixwazin biçin laleşê. Ji ber ku bûye sembola nasname û siberoja wan. Lewma sedemên cûr bi cûr û aloz hene ku hîştina xelk hêjî ji bo ji nû ve bi destxistina nasnameya xwe di nava tekoşînê de bin. Lê di heman demê de gelek nîşanên hêviyê jî hene. باس دکتۆر بنیامین جارێکی تر بەخێر بێ بۆ ڕوودا. Pir spas.